Assalamu alaikum sayılı seyircilerimiz, haberler vakti bugün programımızda. Nord gemisindeki ekipajının takdiri denizciler evlerine kaytıp olurlar mı? Найдет решение выхода из этой сложной ситуации, не усугубляя в дальнейшем. Gaz geldi. Bela 4 kasabasında gaz geçirildi. И наконец-то мы дождались того, чего хотели. Это газ. Ariza meseleleri, vatandaşlık alma problemaları, muhtaçlarga yardım. Milletler Ara Devlet Komitetinde vatandaşlar kabul edildi. Сразу же в кратчайшие сроки решается этот вопрос. Ve Kenya galibi Kırım resmi biatlon boyunca saltıq çempion oldu. Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası degen muassesinin resmi temsilcisi Facebook sayfasında Nord gemisinin ekipajı Ukraynadan serbest ketebile deb haber etdi. Ama yarımadada Ukrayn prokurorları yapgan beyanatlarga işanmaylar. Çünkü bugün gemi sahiplerinin temsilcisi Anna Sheveleva denizciler Ukraynadan çıkamaganları hakkında bildirdi. Onun aytganlarına göre denizciler komşu devlet kanunlarının esirleri olup kalalar. Балық авлаған geminin экипажы evlerine 4 aydan beri kaytıp olamaylar. Sınırını kanunsuz geçkenlerinde kabatlanған insanlar tahqiqat altında bulunalar. Bu hafta Xerson mahkemesi Kırımlılarga Ukraynadan ketmege izin berdi. Kiriç denizcileri azat olganları hakkında Kiyevde endi bir çok kerekler ayttılar. Уверен и надеюсь, что украинская сторона осознает свою ошибку и найдет решение выхода из этой сложной ситуации, не усугубляя в дальнейшем. Denizcilerge Kırımga kaytmaları hakkında endi aytkan ediler. Ama sınırını onu tek Ukrayn pasportından keçebilirler. Denizciler ise özlerini Rusya vatandaşları dep tanıylar. Onun için bu şartlarga razı olmaylar. Yakınları olarga kol tutalar. Denizciler azat etilmesi talabından bir kaç kereler Rusya'nın tışkı işler nazirliginin temsilcisi Mariya Zakharova çıkan edi. Силами посольства России в Киеве им обеспечено проживание, питание. Наши консулы находятся с ними в постоянном контакте, продолжают свою работу адвокаты. Мы будем добиваться скорейшего возвращения наших моряков на родину. Komşu devletinin hakimiyeti ise denizciler Ukrayn territoriyasında daha çok çakala bilmeleri için manaçık kıdıra ediler. Ama Ukrayna'dan Nord gemisinin ekipajını tutup oturmak kanunsuz bir harekettir. Hatta bu hafta vaziyetini çözmek için Ukrayn ombudsmeni yollar kıdırıp Pyotr Poroshenko'ga Rusya denizcilerini Ukrayn denizcilerini alıştırmakını teklif etti. Bunda söz 4 Mayıs günü yakalanan YMK 0041 gemisi hakkında kete. Olar kaçak balık avlaması yapay ediler. Geminin kapitanına karşı cinayi iş açıldı. Denişuf imkansız. Çünkü Kiriç denizcileri Ukrayn denizcileri gibi cinayi iş yapmadılar. Onun için onların denişmesi kanunsuz olacak. Lakin bizim denizcilerimiz hala da Ukrayna'da kalmaktalar. Yakın vakitlarda Rusya tarafı olup geçken vaziyetini aksatırgen bütün vesikalarını elde etmeye tırışıp denizcilerini Ukrayna'dan çıkmalarına çalışacak. Sınırda sahte pasport ile Ukrayn vatandaşını yakaladılar. Bu hafta sınır idaresinin matbuat hizmetinde bildirdiler. Vesikalarını koşma teşkürüvlerinden geçirgen son pasport sahte olunğanı anıklandı. Vesikada foto ve şahsi malumatlar deniştirilgen edi. Yakalangan adam pasport onun olmağına hakkında aytı. Ukrayn vatandaşına karşı cinayet davası başlandı. Onu 2 yılga hapske alınabilirler. В беседе с пограничниками мужчина признался, что указанный паспорт ему не принадлежит и выдан на установочные данные неизвестного ему человека. Он также сообщил, что поддельный паспорт заказал за денежное вознаграждение в размере 3000 гривен на одном из херсонских сайтов сети интернет. В настоящее время сотрудниками пограничного управления в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. За незаконное пересечение государственной границы нарушителю может грозить до 2 лет лишения свободы. Ялтаның Приморский пляжында тапылған бомба енді yok etildi. Rahatlık mevsimi olğanı için bombаны tahminleştirilgen күнден 2 күн evvelsi patlattılar. Hatırlatamız da Tünev'in pляж kapalı edi. 240 kiloluk bombası yalından birkaç metr uzaklığında tapıldı. Onun için bombanı başka tarafga geçirmege imkan yok edi.
Қырымда электрик ағларының тамиріне 9 миллиард рубле айрылажақ. Әнді Крымэнерго яры-ярыға акциялы шirket олажақ. Бұл ақта шirketінің ішчелері нен кечірілген көрушу вақытында Жұмхурият башы білдірді. Сергей Аксеновның қайт еткеніне көре имтиязлары олған инсанларға электр сайғышларының денештіруі Жұмхурият бюджетінден одененжек. Стратегию для того, чтобы на месте вы могли делать это самостоятельно, пожалуйста, тоже должны положить на бумагу. Должны, то есть, те материальные ресурсы, которые должны быть в этом задействованы, но в том плане, чтобы создать вам условия, то есть, определиться с точки зрения штатной численности ваших возможностей конкретных. Мы каждый этот вопрос раскладываем до деталей, прописываем ответственных, сроки по реализации и начинаем двигаться в этом направлении, если других планов нет. Ну, к примеру, может быть, другие есть предложения, там, я же не готов сказать, коллеги, вы лучше меня знаете обстановку, то, что происходит непосредственно на месте. Керіште Жума Жами денештірілі біз түневін қатырлатайды, 33 метр yüksекligінде олған минаретіні 2 ай ішінде құрдылар. Қырым татарларының сүргілігінден сон Жамиде кинотеатр, соны се китапхане ерлешкен. 90-ның жесенелерінің башында мұсылманларға Жамині қайтардылар. Бүгінгі күнде Жума Жамиде намазлар қылына ве о тарихи медени асабалық жедвеліне кіре. Уже практически завершились работы по реставрации ее внешнего облика. Вот, мы видим, что установлен купол, возвели, его не было, минарет. Вот, сейчас в данный момент планируются работы еще и внутренние, запланировано благоустройство двора. Вот, на территории мечети еще есть у нас подсобное, не подсобное, а вспомогательное помещение для проведения ифтаров. Devlet Şurasında Hakimiyet ve Qıdıruf teşkilatlarının temsilcileri, tetqiqatçılar tөгерек masa keçirdiler. Olar Ulu Vatan cenkinde iştirak etkenlerinin takdirlerini anıqlamakta yardım göstermek gibi meselelerini muzakere ettiler. Tarixte bir kichik hata üçün askerlerini biletsizler sırasında düşkeni anıq bir fakt. Mesele vesikalarını bir tilden başka tilge tercüme etilgen vaqt. При нанесении его фамилии в документах и на мемориал, значит, его фамилия была записана с буквы И, Петров. Вот. А по всем документам он шел как Петров. И, соответственно, солдат до сегодняшнего дня числился пропавшим без вести. И эта проблема существует практически для многих народов и национальностей. Toplашuvda bir temsilci öz tecrübesinin paylaştı ve askerlerinin takdirlerini anıqlamaq meselesi üstünde birlikte çalışmağa kadar aldılar. Cumhuriyetteki Devlet Milletler Ara siyaseti ciddi dikkat altında. Milletler Ara Komitetinde bugün inkişaf ve yerine getiruf meseleleri muzakere edildi. Kırımda bulungan milli medeni muhtariyetlerinin temsilcileri, icra hakimiyetinin temsilcisi Olga Kavitidinen ve Milletler Ara Komitetinin başı Elinur Abdurrahmanovnen subet geçirdiler. Onların kayıt etkenlerine göre Cumhuriyette olgan milletler ara münasebetleri pek mühimdir. Kırımda 175 millet yaşa ve regionda kurulgan siyaset bir insanın fikirlerini көз үгіне алып құрула. Көрушув насыл кечірілгені ақында Жұмхурият башына да хабер етілежек. Для Крыма чрезвычайно важно осознавать, что Крым многонациональный, многоголосый. Крым сегодня представляет представителей различных культур. Именно поэтому сегодня национальное единство такое, оно является ярким примером того, насколько можно мирно жить на земле. Воссоединение с Россией для нас событие знаковое, потому что мы все русские греки, русские армяне, русские крымские татары, мы все русские, мы все представители русского мира. И это наше единство сегодня чрезвычайно важно. Но при этом мы не должны утратить свою культуру, мы не должны утратить свой язык, мы не должны забыть свои традиции. Для нас это чрезвычайно важно, и это то, ради чего мы все собираемся сегодня. Ольга Кавитиди Қырымда yaşаған бүтін халықларының насыл бір меселерге диққатлы олмалары ақында да айтты. Сегодня главная наша задача – это повышение рождаемости. Дети должны быть образованные, воспитанные. А все, что касается мира, обеспечения безопасности, об этом мы позаботимся в Москве. А все остальные заботы, экономическая составляющая, это мы все вместе, всем миром. С федеральным центром, с республикой, с главой республики, у которого межнациональные вопросы на первом месте. Все это мы с вами решим.
Çok балалы қоранталарға ярдым, мескен ве топрақ мәселелері, ватандашлық проблемалары Милләтләр ара Девлет комитетінің рейсі Ленур Абдурамановға Қырымның чешіт көшелерінден 20-ге яқын инсан келді. Мутехасыслар эпосы мұражатлар бойынша мәслихат кечірділер. Ондан да башқа алынған мұражатлар бойынша яқын вақытта белі бір қарарлар қабул олынacak. Бүгінгі күнде ватандашлық ве реабилитация весиқасыны алмақы бұл солер актуаль. Не могу до сих пор 3,5 года не могу получать реабилитационную справку. Ошибка именно одна, а на мою фамилию как будто Дидемихоза. Вот так получился. Данный вопрос у нас идет совместно и разрабатывается и при помощи нашего депутата Государственной Думы Руслана Смайловича Бальбека, и руководством республики неоднократно уже обращалось на это внимание. Но в силу того, что сейчас пока данный вопрос находится в разрешении, мы, конечно же, оперативно в любом случае уже получаем все ответы с Узбекистана. И буквально граждане приходят с этими ответами, и сразу же в кратчайшие сроки решается этот вопрос. Хатырлатамыз, Милләтләр ара Девлет комитетінде ватандашларының қабулы айда 2 кере өткеріле айның 1 ве 3 жұма ақшамы күнлері. Қабулға yazılmaq үшін адрес ве телефон номерасыны өз экранларыңызда көре білесіңіз. Пайтақта бір бала мейданчығы да açıldı. Балалар үшін ойын алетлері Козлова 41 адресі бойынша ерлешті. Бұл мейданчық дегірлерінден фарқы те, яғни мұнда Авропа донатмаларының аналоглары қойылған. Қызметшілер яны құрылышқа кефалет беріп, 2 ел çalışacağına емелік берелер. Ярым елдан соң Ақмешітте да 24 яны мейданчық пейда olacak. Сделали хорошо, сама площадка хорошо изготовлена, на наш взгляд, она нового, как говорится, поколения. И сами работы сделаны так качественно, во всяком случае, то, что я вижу внешне. Да? И это должно быть нормой должно быть. Потому что это бюджетные средства, государственные средства. Естественно, мы должны при наличии таких средств делать самое лучшее, самое качественное. Газ кечірілді. Бұл бинлернен сакинлер үшін байрам. Белая 4 қасабасында газ кечірілді. Газ борусының тантаналы açılış мерасымында біздің ұбіріміз София Шукурова да болынды. Қызыл шәри тәкеге кесілді. Бұмуим әрекетні сәкінлер газовщиклерге ве Белая 4 қасабаның ақсақалына Юсуф Ибадлаевге ишандырдылар. Чүнке айны о ве дабыр хач фәлжелер чоқ еллар девамында газ кечерілі уақта күрештелер. Bu köyde gazsız nasıl yaşayıq? Ocaq, plita, ağaç, kömür degendeyin Allah'a şükür. Bu günlerinde artta kaldı. Bugün bizde Belaya 4'te elbette bir unutulmaz, kuvançlı bir bayram gibi bir gün. Şükür görüp duramız yapkan hareketimizin neticesi buna bu. Yağmurlu hava fırtına bugün güzel haberge tesir etmey. Gaz darhatkan stansiyaga emkartlar hem de yaşlar keldiler. Balalar meydanına hava toplarının yaraştırdılar ve şiirler uydurdular. Büyükleri semerasimge milli aşlarını pişirdiler. Все жители с нетерпением ждали. Не помешала даже погода сегодня. Лил дождь, град даже был. Взрослые, конечно, сегодня готовили, как в стихотворении написано, чебурек за 2 секунды приготовится и горячее кофе. Так что мы будем сейчас наших работников, газовщиков, спасибо им, спасибо администрации за помощь, оказанную на проведение газа. И, конечно, я говорю, посмотрите на наших людей. У них сегодня такие счастливые лица. Приехали мы сюда с первого колышка в 90-м году, когда мы здесь построили первые дома по программе УКНД. Юрий Османович Бекиров у нас был главный здесь, и все финансирование шло, все прекрасно. И наконец-то мы дождались того, чего хотели. Это газ, тепло, уют и счастье. Bizde bugün balaban bayram. Bizge gaz verdiler. No bu çöbreklerini pişirdik, balonlu gazın üstünde. Bu vakayını binge yakın insan 30 yıldan beri bekleyedi. Ve tek Kırım Rus erkenine geçken son federal maksadlı leyhanın amelge keçirilüğü ve sakinlerinin sabırı arzunu yerine getirdi.
Заслуга это, во-первых, в любом случае жителей данного микрорайона. Это их терпение, это самая большая заслуга. То, что касается заслуг правительства республики, администрации, службы капитального строительства, Государственного комитета по межнациональным отношениям, это совместные усилия, плоды сегодняшней этой работы мы сегодня наблюдаем. Шымды Қырым газ ағларының мүтехасыслары иншаатны газ ағларына бағлайлар. Бұндан евелевлерге алчақ басым ағларыны кешірдейлер. Шымды сәкенлер весихаларына азырламақ ве газ ағына қошылмақ кереклер. Мүтехасысларының әсапларына көре әнді көзде 70 табиғи газнен қолына бөлежек. София Шукурова, Асан Дивадинов, Миллет телеканалы. Бүгін халқара Сантырач күні гроссмейстер Юрий Айрапетян новая формация тәшкілаттынен бірлікте бүтін Русия сақатлары жеметі азаларынен Сантырач ойынына кешірділер. Ойынен бірлікте интернат мектеблеріндегі балларға Сантырач ойыны мезусында лекция олып кешті. Шахматы – интеллектуальная игра, и помимо того, что она развивает интеллект, логическое мышление, еще и позволяет воспитывать характер. И сегодня те люди, с которыми я сегодня играю и буду общаться, это люди, которые, на мой взгляд, люди с хорошим характером, с сильным характером. И я надеюсь, что вот такой вот симбиоз, что ли, позволит им еще более уверенно дальше двигаться. Невбеттеке Галиби Қырым Росгвардия Женюби бөлгесінің ресми биатлоны бойынша салтық чемпионы олды. Бұл ярышта регионларының чешіт арби қысымларындан 20 тақым көрешті. Тавсиятлар біздің левхамызда. Екі күнден берлі бұл полигонда Русия арбейлері өз күчлеріні сынайлар. Ирбұры Галибе қазанмаға істей. Иштиракчилер сырасында әм авескер, әм де профессионал спортчылар бар. Ама мында әркезге айны шарайт яратылған. Ярышлар екі басамақтаны барет. Первый этап в личном первенстве наши военнослужащие должны были пробежать 3 километра, и после каждого километра идет выполнение специального упражнения из пистолета Макарова. Екінші басамақта іштиракчилер тақымлар сәсінде ярышалар. Қырымны екі тақым тақдим етеді. Қалған 18-і қыта тарафтан келген. Еркез yüksek seviyede hazırlanған. Mesela қалмықлар іч олмадым үшінші ерін алмаға ниетленгенлер. Яни рекабетке hazır еділер. Конкурентно сильные, конечно, мастера спорта. Международник даже есть. С ними интересно, они тянут, они идут вперед. Нәтижелерінің ең яқшысыны Қырымлы Валерия Мара көстерді. Ой іштиракчилер ішінде бүгін екене қыздыр. Ама бұна бақмадан ой ярышларда ұзыны yüksek seviyede көстерді. Валерия бір қач секунд ішінде атмақтан чапувға кечеді. Стрельба – это сложно координационный вид спорта. А бег все-таки больше динамический такой. И очень сложно в этом плане себя перестроить. Это надо много тренироваться и навести себя до такого уровня, чтобы это было как можно проще. Қойылған мақсадларға авада кедеретті. Чапқан вақытта қыздырған күнеш кедеретті атқан заманда есе күчлі ел. Рузгер Бурден фурсе қоршын дерал башқа тарафқа уча. Мы все военнослужащие, мы учимся выполнять упражнения, стрельбу в таких вот полевых условиях на полигоне. Ветер, солнце, дождь. Все эти условия, они, соответственно, конечно, препятствуют стрельбе. Иштирак еткен бір тақым yüksek нәтижелер көстерді. Ама Қырым арбейлері кімсеге фұрсат қалдырмады. Басамақта бұрынжы ерні Ақмезжетінің 69-14 номералы арби қысымы қазанды. Невбетеке мақсат федераль чемпионатында ғалебе қазанмақ. Фатиме Сидаметова, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Бераберлікте ұзын өмір яшамақ қолай іш дегіл. Акималар айлесі берабер әнді 50 ел яшайлар. Алтын тойларына қадар өмір еллары қуаншнен толу кешті. София Шукурова бұл айленің әвінде бұлынып, бақлы өмірінің сырларына сұра білді. Чтобы еще 50 лет прожили вдвоем. Свадебный букет. Жених дарит букет. Қардашларының ве балаларының тәбриклерін, самими телеклер, чечеклер, әдейлер, торт, айны 50 елға артқа қайттық. Бір шей денешмеді нишан юзіклер ве келен гүлдестесі де бар. Өзімізді көйде яшайды. Намлы адамны баласы еді. Көрдім бегенді. 50 ел, это 5 ел дегіл, 10 ел дегіл. 50 ел бек чоқ ел. Ой елларыншы чоқ, шелер олып кечті. Ағыр күнер де бар еді, еңгіл күнер де бар еді.
Ну, бір-бірін севіп, сайып, бір-бірін суйне келсен, мына бұл шүкір Аллаға бұйылары таптық. Тамам 50 ел әвел Айдарбей ве Айша Ханум Акимоваларының хорантасы пейда oldu. Киев 25 yaşında, келин ise 19 yaşında еді. Той күнні, бұл күнні кібі қатырлайлар айталар, 2 күн девамында шенленділер. Бақлы хорантасының сырыны өмір арқадашлар бір-біріні үрмет етмек керек дейлер. Elbet, onu gerek dayanmak, ana babanın sözünü dinlemeye gerek, во-первых. Bizler evleнгенде, anam babam degen edi. Mına evlenirsin kızım, giteysin bakça хорандая. Ular ne yapsa, uların gibi yapacaksın, ulara hürmet edeceksin. Kapım sizge her daim açık. Lakin başını alıp, bohçacığını alıp gelecek olsan, kapım sana yapık. Ana onu biz o kadar bildik ki, что endi bağlarımıza da öyle ayttık. Dalap etmeye gerek, xorandanı saklamaya gerek. Айша Ханум 30 yıl mektepte hocалық yaptı. Hocası Айдарбей 40 yıldan ziyade elektrik olup çalıştı. Beraber olar 3 kızının ana babası oldular. Kızlarına tahsil berdiler ve en mühimi güzel insan olmağa öğrettiler. Нас всегда воспитывали в любви, доброте, сочувствию. Это у нас, мама у нас педагог, она очень хороший психолог. Это вот мое хобби. Мне хотелось, конечно, выразить свою радость. Ну, я не знаю, чувства в этом торте, наверное, ну, чтобы жизнь была такая же сладкая. Еще, чтобы прожили еще 50 лет. Надеюсь, исправим еще и 100-летнюю свадьбу сметулс. Хартларның номер ушен кечейін әсасы олардың фікіріне көре өз өгінде мақсат қойып, ona ерішмек керек. Да жан ағартысына вақыт жоймамақ тепсие етелер. Чүнки сон құванмақ үшін вақыт қалмас. 50 ел берабер яшап, Акимовлар бір-біріне көсмемек өгренделер. София Шукурова, Виталий Голубев, Милет телеканалы. Bizim yanımız sonuna yetti. Akşamlar rahat geçsin.